Okugira ngu nakorera haihi n'omuhanda kimuyambire kutunga obutale bw'ebintu bye kuruga omu bantu nyamwingi na munonga abo abarikuba nibahingura. Buri muntu weena orikureba ebintu bye ayemerera abasa kugura ekiyasiima. Tugambire beyi ondize beyi emulema konka nyencha karusanga yagaruka akuba ekintu akagira ki akakikunda konka sente buli yakanta zini ebintu ebigura sente nyingi konka omuntu yakikunda nati wakugenda kuronde sente ezakigura kiza kujangu nimba nyine bwire bwakatale kabyo sana nkibya amasomero abana baza kuumuruka mbo tukuba twine akatale kabyo konka ebyo byabulize ebi ekyayona nibizi ebyo amasomero bya dekazi 3 tubiguze 25 akuba boni bakira tebakukira gure bye sente nyingi munonga mbakira gure bye 25 aro bakunde birungi akiza kugure cyo 35 cyo 80 ati nkebe bitu binayigurwa usanguriya yabito mu isomero lyeye konkati cyangu mbakira gure bye 25 cya dekazi 3 bya dekazi 2 20 kandi ekintu kimuhereire kubasa kurafusya obutale bw'ebintu bye no kugira ngu nakora ebintu by'omutindo munonga. Akina arebire nko kureba embere ko kugira nehinduka omurimo ogwo ni kubandi gwenda kuyiya munonga. Buri bwire mbwene orebeke ngo wayita yakasya. Akubati ebitande biwasanga aha waza kwizaha amazing kabiri miso no zasanga atwine design zezindi ezo ndiba twazirugire tuliyo tukore zindi nduguma ntindula oriya kwa kugikopa tinku jangu ninjirugawo nebe nimbangi no mbonko bwanje nabwe nimbangi ne wa displayo konka ningumani nditakasya buri bwire ningumani ngiya okutwariza je abantu abarugura ebintu bye nakyo kimuyambire munonga okugumaine ba customer kandi omurimo gwe gukatungu ati omurimo ogu ekigukwenda kimanchende omuntu yiza akakwereza omurimo gweye obwire omwikirizana orebeke ngo obwire obwo yiza yasanga omurimo gwe guri ready wota kozire ekyo ati abakozi tuli bingi munonga nusanga ngu ba customer bagira ki bakurugawo akuba tuli bingi ntoya kureba ngu ba customer wabakipinga kurungi endagana imwe akora ebere ejo yenyini kandi ekintu kimwikirizana obe nicyo wagira ki obe nicyo wakora kandi yina ba customer bakwiza atakumanya cyakwenda oyine kureba ngu wamuoreka ebintu byona ukamoreka ngo ekintu cyo kibonire ekikirugira mulembe aturi ali eki bwenna wa agiro kukikunda niyo nkorejo ati tubwiro bwingi akubati ogumuri myaka inagumara muni mingi munonga mbanje ndo muntu yatwara ikintu niyo kufuna customer ndizo kandi yakitwala nyencha kaini wakundetero ndizo akimbuza icyo kintu kikozise nkai okireba yaleto ndizo ningoriyo leva volyaura yakuteresimu nankani we yakundagirira nkebyo so muntu muteko kureba ngo wamuhereze kintu kirungi nakatale ko ni bakashisha akubati ogumurimo nkogu ukazamo bicupuri bingi munonga usanga byoma bakozese byoma bya sente nke munonga icyo nacyo kintu kigaruize nyuma munonga umurimo wo kugaruize nyuma usanga umuntu yiza atakumanya cyakwenda senta zine konki cyakwenda takugira ki takukimanya usanga yatwara ikintu kibi akujya ngo njo yasangaho mwakso nyingi birimo ebyo tibona konkaba mweni babikora obwabuzo bunavuge nimpereza abantu nkabo wakore ikintu kibi ati nabone kisobuyire kirebe kanguka kore ikintu kibi so tikikakumira market nabone kisobuyire kirebeka ngo kintu cyo wakozire ni kibi nuteka kore ikintu kirungi kureba ngo wakuma umurimo gwawe ugenda mumiso. Omwami Joseph amagezi getabaze gemarira wenka nagezaho kubasa kutendeka abantu bingi abandi abari kukozesa workshop ye kandi agira ngo nagezaho kubegesa okukora ebintu birungi kandi no kutomutima aha murumo gwabo. Abana babona binyi no workshop aha bingi muri bo baliyo ni bega yakuba nyine wabana 15 nabingi ni bega abakumanya gukora nyine wonka mukaga abingi ni bega abazire ni bareta abana tubegesa uriya kimara kwega abandi baguma tuguma ntukora nabo bafune cyo gukora abandi bagenda bekozesa
omwana kwiza kwega kosi ntubiyawo sente nkirugiyo muziro kuyiza abakuba bazire tubakwingana hariho abakwiza bine sente zabo konkani tutandikira mu miliyoni imwe n'ecweka nkirugiyo obwonko bw'omwana abo mwe nibegera mu myaka 2 ondizo nosanga yakwata mu myaka 5 kandi abandi mu mwaka gumwe nosanga ariyo nakora kirugirira obwonko bw'omuntu okubukwata mbwene obwonko bwituti bukwingana yabanyetorire ati nyogo murimo kurugire emyaka kuna kusobora emyaka imazire mwati emyaka 18 nyigisa abantu bingi munonga abariyo nibakora omubone emirimo egi twegisa abantu bingi so abaganyiro mu murimo ogu kurugiro kumbegise ni bingi munonga n'abana abinkwegesa burizo bingi nibagenda bakora emirimo yabo ko wabo mbyaro mtawuni zabo kwezi ziriyo nizitunguka katumureho guma aha TV Western tugaruka